Wow, wow, woohoo! Okay, so tanpa berlengah ya. Okay, saya bakal membuka kotak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wow! Masya Allah, look at that guys. Wow, siapa kat sini peminat kunafa? Siapa dekat sini kesayangan saya sekalian? Para peminat kunafa. Ha, nampak tak? So, Noah Bazar juga ada turut menyediakan dan menyajikan dessert aka pencuci mulut kunafa. And for your info aka FYI guys, okay, it's a freshly baked original kunafa. Alright, it's a freshly baked original kunafa. Okay, it's original, comes with sugar syrup and kunafa cream. Masya Allah. So dia terdapat pelbagai perisa-perisa. Okay, it comes with lots of flavor that you can choose. Okay guys, yes, seriously, it comes with lots of flavor that you can choose. Okay, so dia ada crunchy pistachios, Kinder Bueno, Nutella, Hershey's cookies and cream, Lotus biscuit dan banyak lagi. So as for me here, saya pilih crunchy pistachios. Okay, saya ingin mencoba sendiri crunchy pistachios. So tanpa berlengah, jom kita coba sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alright guys, so jom saya mengajak anda. Okay. Wow. Wow, oh tu dia. Yo. Masya Allah, nampak tu? Wow, yo. Okay, cepat semua ya. Bismillah. Ya Allah. Wow. Nikmatnya guys, Masya Allah. Okay, nampak tak dia punya kunafa ni? Dia punya orang cakap tekstur dia. Nampak tu? Okay, I show to all of you, nampak tak? Yes. Okay, so berwarna hijau ini bukan betul slogan yang dulu kita biasa dengar kan, mak kau hijau. Bukan mak kau hijau dah maklum this is mak kau hijau. Ini kunafa tu hijau. Dari Noah Bazar punya. Okay, also kat belakang tengah-tengah ni tu yang boleh terasa dia punya cheese. Yes, dia ada punya cheese sekali ya guys. Wow. Saya ni bukan selalu makan kunafa. Okay, sejujurnya saya cakap, saya bukan orang kata yang betul-betul punya lazim makan kunafa. Tapi saya pernah satu ketika dahulu, sebelum ini, pernah aja makan kunafa. So saya nak cuba sangat. Bukan dari Noah Bazar punya, it's from other brand. Oh, Masya Allah, look at that. So saya ni dulu, sebelum ni, sejujurnya saya katakan, saya pernah aja mencuba kunafa. So saya teringin nak cuba kan. So saya pernah cuba daripada jenama yang berbeza, from other brand. Dan apa yang saya boleh cakap, apa yang saya boleh katakan, saya ni bukan peminat macam yang lazim makan kunafa. I'm not like lazim atau kerap makan kunafa, okay, tidak. So itu dah sebelum ni saya pernah cuba. Dan bagi saya memang saya suka. That is the first and the last time saya cakap. So inilah baru saya menikmatinya kembali, kunafa. Okay, so dia punya manis tu memang boleh terasa dia punya manis. Okay, jemput tengok semua guys. Masya Allah, look at that, dia punya tekstur, nampak tak? Bukan main lagi. So this one is for pistachios punya flavor. So kalau anda peminat kunafa yang pistachios, so you also bolehlah mencobanya. You also boleh order sendiri dan rasakan sendiri crunchy pistachios flavor for kunafa dari Noah Bazar. But if let's say, kalau you also berminat dengan flavor-flavor yang lain seperti Kinder Bueno, ada Nutella, ada Hershey's cookies and cream, dan banyak lagi. So it depend on your punya cita rasa.
tengah-tengah itu. Mungkin kat bahagian tengah-tengah itu. Tengok. Rasa dia punya cheese ataupun kejunya. Dia macam agak kenyal-kenyal. Dia like macam spongy. Dia macam marshmallow gitu. Itu kat bahagian tengah dia. But overall tidak mengecewakan. Okay, so overall tidak mengecewakan. Sampai ditunggu lagi guys. Kalau anda sekiranya berminat dengan kunafa, ada para peminat kunafa, kesayangan saya sekalian, you all boleh saja mencuba kunafa. Ada saja disediakan dari Noah Bazaar. Okey, sekiranya kalau anda peminat menu-menu yang lain, okey, menu-menu Middle East ni, okey, anda boleh saja mencuba. Anda scroll dan sila check sendiri dekat TT Noah Bazaar. Anda baru ada tahu yang mana satu menjadi idaman kalbu anda. Sampai ditunggu lagi. Segera follow bagi yang masih belum follow, dan bagi yang dah follow tu, jangan lupa untuk check it out sendiri menu-menu yang terdapat di Noah Bazaar tentunya. Okay, so terima kasih dan selamat wow wow wow.